Menteri ke Sorkar Jilla ba sostene sotun ringkat piki officer ke Meghalaya State Pollution Control Board mentaga sengi ke lapelong ke Jingjaboh bat ki pai ba Byrnihat ban Pyrshah halor ke pilot project ban pendat ye kitiar Waro C6 ke belak ban nyarap ban pendunai ke Jingjaboh jongkal Lyer. Menteri ulang begini ke kesin ke Pyndonkam baka Sorkar kan sedang ban Pyndonkam ye gini kitiar ban Pyrshang ban Pynkhlaiñ ye ke Lyer Byrnihat na ka jingtmu ban weng ye ke kerteng jong ka than na ka thop jong ki jaka ke Jingjaboh tam hakari. Kerkum ke jingong member secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board Dr. George Hagi Charmang ladak ban pelong ye ke jing Pyrshang haki artli ke jaka Byrnihat ha ke ba ke Jingjaboh jong ka Lyer ka Lyer da 100% ha ke wi ke jaka bat 100% ha ke wi pat. Hagasin ke Pyndonkam en pendat kembasan pautli ke Waro C6 bat ladagi pen ke jing terekam ke beseso en sepen he shushu ke projek da ke pendat hadu palat ars patli kitiar hagi than repair jong ka than. Ubak sok tu nula kerpat duit kirang bak senang bagi pai bak banis nok tilang bak Sorkar ban Ïakhun Pyrshah ek Jingjaboh jong ka Lyer kat baki karkhana kidang hak ban bot renti barok ki kendon an bak jing betha jong ke Sorkar. Initiative whereby they have introduced the people of Byrnihat as well as people of the state as a whole. A climate tech company है उसका business है. So at the outset, first I want to thank with all my gratitude to Minister Sir who had shown leadership skill. अभी एक बहुत बड़ी giant से fight कर रहे हैं air pollution, which is not only here but it is a problem. It's a global crisis right now. We all understand यहाँ से कुछ डेटा है WHO से 7 million deaths every year because of the pollution worldwide which is happening. 99% of global population जो air breathe करती है वो WHO limit से काफी ज़्यादा है. बर्निहाट की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा. सो हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, एक डिवाइस डेवलप किया है जो पेटेंटेड है. The first quality of it is patent granted. We have already received the patent. ये जो डिवाइस है ये फिल्टरलेस डिवाइस है. ये ग्लोबल लेवल का पहला डिवाइस है जिसमें कोई फिल्टर नहीं है. आज हम किसी भी पॉल्यूशन डिवाइस को लेते हैं, हम अंदर जो हमारे इंडोर प्यूरीफायर्स होते हैं, जो आउटडोर प्यूरीफायर्स होते हैं, सब में फिल्टर रखते हैं जो एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है. आज के डेट में जो भी मशीन, जो भी डिवाइस जो नहीं चल पा रहा है मार्केट में, इट्स ओनली बिकॉज उसके फिल्टर की कॉस्ट इतनी हाई होती है कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ ROI की कल्पना नहीं है. सो हमने इस डिवाइस को फिल्टरलेस बनाया है. हमारी मशीन सेल्फ क्लीनिंग है. हमारी मशीन को ओपन करने की जरूरत नहीं है. मशीन अपने आप इंटरनली अपने आप को सेल्फ क्लीन करती है. लो एनर्जी पे चलती है. इट वर्क्स ओनली ऑन 12 वोल्ट्स. जो हमारा STR 101 मॉडल है वो 12 वोल्ट पे चल रहा है, तो आपको ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करना है. एंड इट इज गवर्नमेंट वैलिडेटेड काइंड ऑफ मॉडल जिसपे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. It's about health of everyone, the economy of a state, and it's actually Proposition it doesn't mean when we have such equipment and the industries are free to produce. No. 7. Lada kita mungkin grow industry in Shakti. Like what I have said just now, we would be controlling the dust which is emitting from the road or from different sources of these gas emission. That would be put under control, and of course to some extent the industries as well. But then it doesn't mean the industries are free to pollute when you have these equipment installed. Okay, it's like that. They will still be put under vigilance. We have taken 2 steps. In one of the steps, because we have our air monitoring station, leader की station हम बगैर test करें, tinggi test biar kita. Apa nak leader segala dalam dalam ini equipment sebab hal company tinggi yang lebih dari result jadi dari sini. Ada nak pada info sedang ini device dapat control air pollution. Ada yang ada itu machine yang ada jumlah pojami. Tak apa machine kalau itu argument lada dan ini longno lada dan ini longno.
Tinggiyo yang kecil lap kecil ini lembaga scientific branch nginap bagadan sisa kata ketiga dari lada pun ini pada pun ini tak kalau ini mas komunitas apa nginap pun ini bela bagian lagi yang komplikan kecil tapi di study area kecil jika pergi pun ini hari NEHU station Byrnihat industrial area. Pada ibu ini, kita di industrial emission dari segi pupuk dengan industri, kita buat dari industri apa tadi jalan aspek kita. Nanti kita perlu kita di bagian solusinya. Pembangun ini ada beberapa tiga bagian pun di Shillong kita pada Shillong. Apa bagian kita di pupuk. Apa mereka di bagian marketing dan data terkuat betul ini also procrastination. Okay, so this is the first. Niklam worship, we don't give it away from the source. We give it at the source itself. If we give it somewhere where there is no provision, nobody will give us. That's why we have installed regularly at the EPIP. Here, what can I have for EPIP? But have they put the Iboha and the student? Kita malah Indonesia. Bapa, Kata ini untuk satu lagi ini sebagai rabu yang dilihat dia pentas. Bahawa kita mampu Samla mengsamai Byrnihat. Kami tidak di ketika kita berstop residential area. Kami ketika kita berjalan sama ketika Sorkar National Highway 6. Dan kebakaran sanksi dari Khubor di industri dari nasi yang Khuborjylla berbahaya berkasa. Terkadang ibu kan ini berkaya Pyrshah Kami kalau bangun dari Lyer dekat Pynkhlaiñ dalam bagian ini dengan persekutu dikatakan Lyer aktif dalam kebosco yang dibawakan dari situ. Ini kecil dari tipe upi yang kita melakukan di Khubor lebih menjadi strong dibanding industri ini gitu. The Jingjaboh of the owner here or this device will definitely help them contribute to the top. Khuborkhasi Lyer memperhatikan liters kita. This from Palapuan from Busan. A small practical and we see the feasibility of the project. So to move further, citizens and the responsible leaders to launch a complaint or whatever they feel that if any of the industries, the factory owners, or whatever units that is set up here in the industrial area or in and around the Byrnihat area, where they can make a direct complaint, and there will be the joint inspection all together with the pollution control board and the member secretary, Pyrshah. He will explain to you about how to go about with this new committee that we have already formed, and officially today he will announce. And I have also had a word with the member secretary that there are many more responsible leaders, various admin, who have not been included, and in the next meeting they will be included in the list of members of the committee, so that we take the collective responsibility to present ourselves that any of the violation of the rules by part, so we have every right to complain to the competent authority, that is the Meghalaya State Pollution Control Board. I Waro iron ang Waro Pollution Control Board ng iron na kanilang company, Zero Carbon Check 24 Private Limited, agaba ilawan pan bu installation, the trial installation kata Pyrshang ban installing the machine kiban Pyndonkam
kibide mereka dalam jadinya kalau di all types of pollution di cacing jadinya kalau di fair dengan yang dari company kila Pyrshang ko ka trial but hadin ba niyo presentation lagi but hadin ba kalian pollution control board in I observation na kailangan juga insa move pak syakwe step kaya dengan hadiah anta balai kita ekade ke meeting kadang kalau hadiah ba ngiri naga post Khubor kami kataga report kaba Byrnihat area kaba jurma ya terima dia kepada aku kata kedong dan kejungi pada ngapa album di Waro ini rupan kira ba ini bisa hapo border pada Assam agak di industries Waro dan di both sides ahli di jaga kalau misalkan Meghalaya side, kalau misalkan Assam side, kita syukur kita di industrial setups kita ada di Ïakhun. Pas pun terima kepada Lyer atau Khubor berada, ini iba di kategori di beberapa atau naik presentation kita di orange category, kita di green category, red category, atau nakalian pollution control board Meghalaya di dalam presentation pada nakalian pollution control board jauh ke Meghalaya lekat bawah panjat akam agibde ketika Jingjaboh Byrnihat kita di bawah lima violation kalau ke industries violate action nakalian pollution control board bila shift pada action pada dibubun kepala baik kepala syakang pada ilu yang disusupnya juga pollution control board government direct yang di department repair Pyndonkam kemudian berketika jingmi penjualan jauh memiliki industri di Amerika, Thai, Kejungi. But you glad group nama kita seksian jauh seksian bersurah kita sekarang Assam, nak kami kita pollution control board, karena direct industri kita shift di kesidang, untuk katakan collective responsibility check dari pollution naga Assam Pollution Control Board naga orang Central Pollution Control Board. Kalau ini Jingjaboh, ini Jingjaboh, Jingjaboh, kita ini kalau belum yang Sorkar, kalau belum yang di Department Repair, tentang Mega Pollution Control Board, yang aku local MLA, yang kita pakai sejuk, kita nasional, kita Chairman Secretary, kita nasional Waro, kita nak Ïakhun. Nasional banaya kecil, di Waro, kita nasional Secretary Shillong, Now we have shown kita ni secretly di bahasa Amerika Tengah yang disusupnya jadi yang tak report dengan PPI, komplain dengan TVO, nama ini Pak Kilon JW. Aku meeting ke Lyer on the show, ada tiga new trip maju, kira rasional, kira ada juga presentation. Dalam snow, ada Ïakhun juga industri area boleh apa juga apa control juga Meghalaya pollution control board. Bagi baru kira rasional kira penguasa gede kecil orang naga sudah kaya kaba nasihat juga jalan kediri kaba naga site yang Assam. Pynkhlaiñ snow syukur kecil bagi le naga pulang Pyrshah. Kuno ban Pyndonkam, kuno ban Jingjaboh, kuno ban Pyndonkam, kuno video Ïaka
join the committee kata kapan lapan ayah yang no solution lani yang nong yang snow pakin ayah kata tadi komplain siapa pollution control board. Khuborjylla Sri Sri Hemanta Timong.